Welcome to YouTube channel Ikan Salon Pager Alam. Mumpung ada Ibu Wako ya. Apa? Ayo datang ke Odil. Ya. Ini yang punya ownernya ini. Ownernya Ozil Garden. Ibu Wita. Ini Ibu Wali Kota Pagar Alam. Bukan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar. Oh iya. Wali kotanya bapaknya. Kasih Bu ya. Ya. Sini lo deh. Mana ke lompat ya? Anu. Sini aku mutuk kabeh.
Gi, mangke kelaku kim ayah apa? Halo guys, kita lagi di Ozil Garden guys. Gini kalau dia jalan sama. Ya sini. Ini aja. Dah sini aja. Aku dah. Jan. 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 Isangin aja sini aja. Ikut aja sini. Sini. Sini ngapa ada lari cemini? Sini yuk. Yang
Itu kak kami muka ada wong ndak bukan makan. Ini nak minum. Kayak kak gitu aja gitu. Di mana, Bu? Di mana? Basing lah. Dah, pada main di dalam nih nah dek nah. Dah. Wih, mainan. Oh, itu lah pada main di dalam. Masuk, bayar. Masuk saja. Pagi makan dulu. Lagi. Bang, Ini kok ya. apa namanya, Lois? Nama mami. Mana ikan? Itu. Aisyah. Aku nak video. Nak foto. Sini, Cang. Aisyah, ngina ayah nih, Cang. Itu. Ngina ngayon nih, Cang. Halo, lu mana cantik nak? Halo. Cantik lu mana?